I dok cijene prehrambenih artikala, higijenskih i drugih potrepština lete u nebo, svaka pomoć onih koji misle na potrebne dobra je došla. A kad se tomu doda i redovita isporuka kuhanih obroka, jer pučke kuhinje nema, onda je to pomoć za koju korisnici imaju samo riječi hvale. Spas je ovo što mi pomažu i za hranu i za sve sam prezadovoljna i zahvalna svima. Ja sam rekla 2 kreveta mi treba, to što je civilna žrtva rata, ova mala. Ja što sam bolesna, u sobi samo 1 krevet imam. Imam 7 članova porodice, ja i 4 djece i 2 unučadi. To je super. Kvalitet hrane je super. Ne kuvaju se ni u porodici kao vi. Ja to govorim javno. Svaki obrok ima i mesa i potpuno zadovoljni. Nemam riječi. Drago mi da ste mi dobro, baš mi je drago. Eto, hvala vam na svemu. Ovo je za nas velika pomoć. Ovi humani ljudi iz Bihaća uz uobičajenu pomoć od prije 2 mjeseca svakog drugog dana dostavljaju i kuhane obroke. Gdje im dostavljamo po 2 obroka, a vikendom dajemo po 3 obroka. Trenutno imamo 51 korisnika. Imamo znači u planu potrebu da proširimo obroke i na terene Bosansko Grahovo, jer tu ima stvarno dosta socijalnih slučajeva. A Drvari ovu humanitarnu organizaciju povezala je suradnja vezana za migrantsku krizu u Sarajevu, potom i u Unsko-Sanskom kantonu preko donedavnog djelatnika IOM-a. Ulazni korak je bio kad su se odazvala akcija čišćenja snijega, kad su bile zametene neka naselja u opštini Drvar i do sada nekih 300-tinjak mjesečnih paketa podijeljeno u Drvaru i Grahovo za najugroženije porodice. A uz dnevne obroke i mjesečne pakete Pomozi Ba u redovitom razgovoru s korisnicima odgovaraju i na druge njihove potrebe, kao što su medicinska pomagala, lijekovi, namještaj, higijenske i druge potrepštine. Međutim, važnija od svega je komunikacija. Topla ljudska riječ, prijateljski stisak ruke, a dogodi se i pokoji zagrljaj.